Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Nshuti bakunzi bakundwa umuryango mugari Rwanda Media Group Plus, nongeye kubasuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Abataramo muri mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Uburundi, abataramo muherereye Congo Brazzaville, EDC, Tanzania, reka nongere kubabwira ati igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Abataramo muherereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United Kingdom, reka nongere kubifuriza ko mukomeza kugubwa neza mu mirimo igiye itandukanye mugiye muhereremo. Ni David rero ugarutse muri izi mikoro muri iki gitondo cya tariki 3 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Ndagira ngo uzamure subscribe yawe niba ari ubwa mbere tugiye kubana, niba atari ubwa mbere kora ku gapfunsi kariba mu kirere, ni like kugira ngo dukomeze kugenda twibanira gatano ku kandi, wibuke gukomantinga, commentaire ndetse share, ndetse kugira ngo dukomeze kugenda twagura uyu muyoboro mushyashya Rwanda Media Group Plus. Twihuse cyane rero tugiye kuganira ku ngingo z'amakuru ebyiri ariko zikubiyemo byinshi cyane. Nyuma yuko inyeshyamba z'ama23 zishinzwa kuba zikorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda ndetse Sudani n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bigera kuri 12, rero izi nyeshyamba z'ama23 nyuma yuko zipanze umupango wo kwinjira mu bice by'intara Kivu Amajyepfo byose harimo Uvira, Fizi, nyamara umupango w'izi nyeshyamba z'ama23 ukitambikwa n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cya FDNB kiyobowe na General Evariste Ndayishimiye, perezida w'iki gihugu. M23 yaje gukora inama ikomeye cyane mu mujyi wa Goma kuri uyu munsi w'ejo watambutse wa tariki 2 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Ni inama yitabiriwe na bamwe mu basirikare b'inyeshyamba za Red Tabara zirwanya leta y'u Burundi ndetse n'inyeshyamba zatwirwaneho M23. Rero iyi nama ikaba yaritabiriwe na bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva bahereye mu gihugu cy'Ubirigi. Rero bakaba baritabiriye iyi nama mu buryo bw'ikoranabuhanga yari iri kubera mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo mu isaha ya saa moya z'umugoroba. Amwe mu makuru rero yagiye aganirwa muri iyi nama, hemejwe neza ko hagiye kugabwa ibitero karundura, ibitero simusiga ku mujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri mukuru mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse M23 yemeje neza ko igiye gufatanya byeruye n'inyeshyamba za Red Tabara ndetse n'abarwanyi batwirwaneho kugaba ibitero ku mu gace ka Uvira, Fizi, ndetse nyuma yaho bemeje ko bagomba gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibihamya byatangiye kugaragara ko M23 iri kwitegura intambara mu buryo bukomeye cyane igiye kugaba ku mujyi wa kabiri w'intara Kivu Amajyepfo ariwo Uvira ndetse n'agace ka Fizi, nkuko M23 ngo yakomeje kugenda ibigarukaho muri iyo nama. Kuri uyu munsi wa tariki 3 amwe makuru twagiye dutohoza kandi aya makuru twagiye tuyabagezaho muri update news. M23 nuko yarekuye abasirikare benshi cyane yatwaye mu gisirikare ku ngufu, nkuko aya makuru yakomeje kugenda abitangaza. Ni abasirikare babana M23 yagiye itorangura mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse Bukavu, ibindi bice bigiye bitandukanye M23 yagiye yigarurira. Rero ni abasirikare baje mu makamyo agera kuri 18 nkuko amakuru abitangaza. Rero aba basirikare nuko bivugwa yuko bamaze kurara mu mujyi wa Goma ngo ku munsi w'ejo bateganijwe kurira ubwato berekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bava mu mujyi wa Goma. Rero aho bivugwa yuko aba baba bagiye kwifashishwa mu kugaba ibitero karundura, ibitero simusiga ku mujyi wa kabiri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ariwo Uvira ndetse n'agace ka Fizi, dore ko amakuru
nkuko akomeza kugenda atugeraho igice cya Uvira ndetse Fizi ngo nibyo bice bibabaje M23 ngo ishaka kwigarura mu buryo bwose bushoboka. M23 ngo aho izakora igishoboka cyose kugira ngo ibashe kwigarura ibi bice, nyamara abanyabwenge mu bijyanye na politike n'intambara barabona ko M23 nta kindi cyaba kiri gutuma ishaka kwigarura iki gice cya Uvira ndetse na Fizi, ko ahubwo M23 ifite umupango ukomeye, umupango mubisha wo gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Amwe mu makuru akomeza kugenda atangazwa magingo aya, abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Generali Neva bamaze kwihuza n'inyeshyamba z'M23, aho biri kuvuga ko ubu bafite umugambi mubisha wo gufatanya n'inyeshyamba za Red Tabara ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Generali Neva bari mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo babashe gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Neva. M23 yongeye kugaragaza umupango ndetse no kwitegura gukomeye cyane kw'ibitero bikomeye M23 ivuga ko yaba igiye kugaba ku mujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'agace ka Fizi ndetse no ku butegetsi bwa Generali Neva. Generali Neva yabaye ikibazo gikomeye cyane ku nyeshyamba z'M23 ubwo zashakaga kwigarura ibice bigiye bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo, nyamara nuko igisirikare cya Generali Neva cyabaye inarumikwa muri iyi ntambara yo murasazo bwa RDC byimaze yo munara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo General Neva yamenyaga ko M23 ifite umugambi mubisha wo gufata Uvira ndetse ikambuka imbibe z'igihugu cya RDC gakomeza mu gihugu cy'u Burundi. Rero General Neva yahisemo gufata igisirikare cye akakigotesha imbibe zihuza RDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu mujyi wa Uvira kugira ngo abashe gucunga umutekano w'igihugu cye cy'u Burundi. Ibi byabaye ikibazo gikomeye cyane ndetse biba guhangana kwa M23 n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi, dore ko amakuru atangazwa M23 yahuye n'igihombo gikomeye cyane cy'abasirikare bayo bashiriye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ubwo baraswagaho n'imbunda z'imitutsa z'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi. M23 yakoze diploma militaire mu buryo bwose bushoboka guhera ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri kugeza magingo ya M23 iracyagerageza gukora icyitwa diploma militaire, nyamara abasirikare bakozwe diploma militaire berekeje mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ikibabaje nuko nta numwe wigize atangazwa ko yaba yazamutse ava mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yerekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bivuze yuko rero aba bose berekeje mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo barashwe mu buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi ndetse no Wazalendo VDP yamaze kwiyemeza ko igomba gufatanya n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi guhashya umwanzi bahanganye nawo M23. Magingo ya igisirikare cya guverinoma y'u Burundi gereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse FARDC Wazalendo VDP yobowe na Foka Mike, General Yakutumba William Amon ndetse na Generali Makanaki baratangaza ko biteguye intambara ndetse biteguye guhangana n'inyeshyamba z'M23. Ni mu gihe kandi M23 magingo aya nta burenganzira na buke ifite bwo kuzamura indege mu kirere, dore ko uko igerageje kuzamura indege mu kirere amaradari bitewe nuko RDC yamaze gufunga ikirere cy'uburasirazuba bwa RDC, indege ya M23 iraba ikizamuka mu kirere ikahita igaragara maradari M23 rero indege zayo zikahita zihanurwa. Magingo aya igisirikare cya guverinoma y'u Burundi kiyobowe na General Neva cyangwa General Evariste Ndashimiye cyemeranyije n'igisirikare cya FARDC gukoresha ibitwaro karundura, nubwo umuryango mpuzamahanga wari waramaze gukomanyiriza cyangwa guhagarika igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi gukoresha ibitwaro kirimbuzi muri iyi ntambara. Ni mu gihe abagaba bakuru b'ingabo b'ibihugu byombi bemeje ko bagomba gukoresha izo ntwaro ahasigaye bakazahanwa nyuma bamaze gutsinda inyeshyamba z'M23 zikomeje kugenda zigaba ibitero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Urugamba rurakomeye cyane mu gihe bamwe muri aba bana bakoze ikosi ngo kwezi kumwe bagiye koherezwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bakomeje kwitangariza ubwabo ku mbuga zigiye zitandukanye ko bababajwe n'intambaro bagiye kurwana na mwene wabo b'abakongomani b'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, nyamara ngo batwaye mu gisirikare ku ngufu n'inyeshyamba z'M23 ngo utarajyagayo nuko yahitanwaga n'iki gisirikare cy'inyeshyamba z'M23.
na gatatu. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu bibabaje, ni ibintu bikomeje kugenda bigaragaza indi sura mu ku ruhande rw'igihugu cya RDC. Ni mu gihe kandi ibi byose bikomeje kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika iteye hagati mu ry'inyungu yasinye amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na RDC. Ni amasezerano yiswe ikinamico ku mpande zombi. Ni mu gihe abanyapolitike bagiye batandukanye batagiye bajya indimi mu kuvuga ko aya masezerano ari ikinamico cyakozwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika RDC ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Nibikomeje kugenda abitangazwa, natwe tukavuga ati reka tugende tubigarukaho gatano ko kandi kujya mu rusheho kugenda musobanukirwa ibikomeje kugenda bivugwa mu bice bigiye bitandukanye. Abasirikare rero barangije ikosi ry'ukwezi kumwe mu kigo cya Rumangabo ndetse na Runyonyi mu majyaruguru ya Kivu. Rero barabarirwa hagati y'ibihumbi 9 ndetse na 12. Aba rero ni abana bari mu myaka 15, 16, 17, 18 ndetse kuzamura. Ni abana batoye cyane batwe mu gisirikare bakuwe mu bice bigiye bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Rero akaba ari bo bagiye kwifashishwa mu gihe M23 yaciwe intege mu buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi ndetse Wazalendo VDP. Ni mu gihe M23 yari isigaye kubitwa umusubirizo mu bice bigiye bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. M23 yagiye yamburwa ibice bigiye bitandukanye harimo Kabare, Katana, Kaziba, Kavumo ndetse n'indi bice bigiye bitandukanye. M23 yari maze kugenda irekura kubera kugenda yirukanwamo n'igisirikare cya guverinoma FARDC Wazalendo ndetse n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi. M23 iraza kwigarura Uvira cyangwa niribuze kuyigarura? Ndagira ngo duhure muri komanteri umbwire uko ubibona ndetse nuko ubyumva. Nyamara abanyabwenge mu bijyanye n'intambara barabona ko intambara ya RDC aribwo igiye gutangira amagingo aya. Ngaye nguko rero, nyamara nuko benshi batangiye kugenda bakomantinga bavuga ko iyi ntambara M23 yo gufata Uvira yishoyemo itazigera yivamo. Ni mu gihe M23 yakoze diploma militaire zigiye zitandukanye kugira ngo yigarure umujyi w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Nyamara diploma militaire yakoze zose nuko nta nimwe yigize isubiriyo yavuye, bose bashiriye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Rero ibi rero bikaba ngo bishimangira ko M23 diploma militaire zose izakora itazigera yigarura intara ya Kivu y'Amajyepfo, umujyi mukuru wa kabiri mukuru mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Uvira ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye nka Fizi. Ngaye nguko rero ni bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa n'igisirikare cya Wazalendo VDP ndetse n'ingabo za guverinoma y'u Burundi zikomeje gukora diploma militaire mu bijyanye n'ibikoresho bigiye bitandukanye bya gisirikare mo n'ibimbunda, rutura ndetse n'ibitwaro biremereye iki gihugu cy'u Burundi giherutse kugura mu gihugu cy'Uburusiya. Ngaye nguko rero namwe makuru tugomba kugenda tubagezaho. Reka mbasabe kuzamura subscribe zanyu, reka mbashimire, reka mbifurize kugumya kugubwa neza. Amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe kandi mukomeze guhamuronke, mukomeze kugubwa neza.